football dukunda twihebeye turi benshi ibamo dushya tugiye dutandukanye. By'umwihariko n'umunsi tugiye kurebera hamwe abakinnyi 5 babayeho mu mateka y'isi b'ibirangirire, bari bafite inyogosho zidasanzwe. Abantu benshi ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye byagendaga bitangarira, ndetse abantu benshi bakanabatangarira. Mugiye kubona ni Izayi, bahaye ikaze. Twihuse cyane n'abakinnyi 5 babayeho birangirire, bari bafite inyogosho zidasanzwe. Duhereye ku mwanya wa 5 turasanga umukinnyi ukomeye cyane wakina mu kipe menshi agiye atandukanye, ari mu kipe ya AC Milan, akaba umunya-Brazil watwaye ibikombe bigiye bitandukanye. Akaba nta wundi ari umukinnyi Ronaldo igifaru, akaba umunya-Brazil wakinaga mu imbere asatira, ariko kandi watwaye n'amaballon menshi agiye atandukanye ndetse n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko kandi akaba afite umwihariko udasanzwe, by'umwihariko ku bijyanye n'inyogosho ye, dore ku binyamakuru, abafana, abantu benshi bagiye yitangarira, dore ko muri iyo myaka abantu benshi bari bagezweho batangiye kwiyogoshesha inyogosho isa n'iya Ronaldo igifaru, dore ko ari inyogosho idasanzwe yatangazaga ibintu bigiye batandukanye. Tuba twamusanze ku mwanya wa 5. Dukomeje ku mwanya wa 4 turasanga umukinnyi ukomeye cyane, akaba umunya-Argentine akina mu kipe menshi agiye atandukanye, ari mu ikipe ya Kandi yo mu gihugu cya Espagne, ari mu ikipe ya Barcelona ndetse n'ayandi. Akaba nta wundi ari umuzamu Giovanni Simeone. Uyu nguyu akaba yarabiciye bigacika, by'umwihariko mu kipe y'igihugu ya Argentine. Ariko kandi akaba afite umwihariko udasanzwe, by'umwihariko ku bijyanye n'inyogosho idasanzwe n'umukinnyi yari afite, dore ko nawe yatangazaga abantu benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko bakunzi b'igihugu cya Argentine. Tukaba twamusanze ku mwanya wa 4. Dukomeje ku mwanya wa 3 turasanga umukinnyi ukomeye cyane, akaba umunya-Espagne akina mu kipe menshi agiye atandukanye, ari mu ikipe ya Real Madrid, ikipe ya Schalke 04 muri cy'Ubudage ndetse n'ayandi. Akaba nta wundi ari umusore Raul Gonzalez Blanco, akaba ari umukinnyi wari utangaje wakinaga mu bakinnyi b'imbere asatira, dore ko kandi ari umukinnyi wagiye utwara ibikombe byinshi bigiye bitandukanye hamwe n'ikipe yakinaga Real Madrid ndetse n'igihugu cya Espagne. Ariko kandi akaba umukinnyi washimishaga abafana mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, by'umwihariko ku nyogosho yari afite idasanzwe, dore ko abafana benshi bamukundaga bitewe n'umuvuduko yari asanzwe afite, dore ko ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'abantu benshi bagiye batandukanye bamwegeraga bakamubaza igisobanuro cy'inyogosho yari afite idasanzwe, nawe akabasobanurira mu magambo atuje ababwira ko nguwo ari umwihariko we. Tuba twamusanze ku mwanya wa 3. Dukomeje ku mwanya wa 2 turasanga umukinnyi ukomeye cyane wakinira mu kipe menshi agiye atandukanye, ari mu kipe ya Juventus, kipe ya Manchester United, by'umwihariko ko mu Faransa, ufite inkomoko mu gihugu cya Guinea Bissau. Akaba ari umukinnyi ukomeye cyane, Paul Pogba. Mukaba mumuzi muri benshi bitewe n'ibikombe bigiye bitandukanye, by'umwihariko ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ikaba itazamwegera ku gikombe cy'isi yayifashe gutwara mu myaka mike yitambutse. Ariko by'umwihariko n'umukinnyi akaba azwiho kugira umwihariko ku nyogosho zidasanzwe, dore ko agaragaza itandukaniye yari mu kibuga bitewe n'inyogosho aba afite, ndetse benshi mu bafana mukunda ndetse bamukurikira bakaba benshi bakunda kuba bazishyizeho, dore ko ibarirwa umwihariko w'inyogosho ziwe ahantu ukomora, dore ko avuga ko kugira umwihariko mu kibuga ari ibintu bimushimisha cyane, ndetse by'umwihariko afite inyogosho idasanzwe. By'umwihariko akavuga ko bibuza buri cyumweru agomba kujya muri salo kujya kureba inyogosho nshyashya
iba yasohotse. Ubu tukaba twamusanze ku mwanya wa kabiri. Dukomeje ku mwanya wa mbere turasanga umukinnyi ukomeye cyane akina mu ikipe mito igiye atandukanye, ari mu ikipe ya Juventus, ari mu ikipe ya Manchester City, akaba nta wundi ari umutaliyani uzwi cyane nka bad boy, akaba nta wundi ari Mario Balotelli. Ujya kuba umukinnyi ukomeye cyane uzwiho udushya twinshi haba mu kibuga haba hanze yacyo, dore ko ari umusore wakuriye mu buzima bugoye, dore ko kuzana n'uyu munsi atazi ababyeyi be uko basa, dore ko ari umusore wakuze arerwa n'umubyeyi aho yamukuye mu kigo cyitaga ku mfubyi aho mu gihugu cy'Ubutaliyani, ariko uno musore akaba ataraheranwe n'agahinda, akaba yarakuze ahagaragaza Imana yo ku buryo budasanzwe, ariko kandi akaba ari umusore wakunze kugaragaza uduce tugiye dutandukanye haba mu kibuga, by'umwihariko tukaba tumusanga mu basore bagiye babaho b'ibirangije bari bafite inyogosho zidasanzwe, dore ko ari umusore uko bwije n'uko bukeye ugaragaza udushya mu bijyanye n'inyogosho aba afite ku mutwe, dore ko ibinyamakuru byinshi ndetse no mu bice bigiye batandukanye bandika ndetse bakibaza aho ubu bugenge bwo kugira inyogosho zidasanzwe umunsi ku munsi uno musore Mario Balotelli aho abikura. Ariko kandi yabarwi n'itangazamakuru akaba asobanura ko kugira inyogosho zidasanzwe ari ibintu bimushimisha ndetse bikamunezeza. Ngayo nguko byinshi ku basore bacu dukunda bakina umupira w'amaguru bafite inyogosho zidasanzwe mutari muzi, rero ko byinshi mwamaze gusobanukirwa. Yewe mwari muri kumwe ni Izayi, umaze kandi kubitsa kumenya kwanda subscribe, like, comment na share kugira ngo twitorane ibiganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Naho ubutaha, ciao ciao.